Aye guys, namsheweta nitlhini mi amukela ka Conspicuous Talents TV, home of talent and analysis. Loko mi nge se subscribe ni kombela mi subscribe hi ndlela yeleyo. Loko already se mi subscribe mi ngo like video mi share na van'wani hi ndlela yeleyo. And then mi kahle kumbexana hi le ku tirheni kahle, hi le ku endleni kahle channel hi le ku kuleni hi ndlela leyi. So mara handle ka ku mi dyela nkarhi leswi na xikhoma ku va just an announcement kumbe update. Tanihiloko mi swi tiva ku ka rixaka ra Vatsonga a hi nyikiwe Giyani Land of Blood. Land of Blood yi nyamalala yi hela kahle kahle, mara timhaka to tsakisa i ku na xitori lexi nga ku teni hi ti 20 ta March xi vitaniwa Mafanato. And xo tsakisa xa koho i ku most of the characters hi leti a ti ri ka Land of Blood, and then even one of the writers is from Giyani Land of Blood. And then the writer that I'm talking about is Tsembiso Mabasa. And then kat actors kuna Fuman Shulubane, known as Vukosi from Giyani Land of Blood. And then kutlekuba na Motibe Bila Nkesani. And then I think even Njageni Laban Shkwambane is also form part of the team that's bringing to you Mafanato in ndlela yeleyo. So xi ya tlanga hi ti 20 ta March, which means it's next month. So subscribe ka Right Vec TV. xi tava kha xi streamiwa kunene, it's more like YouTube. A swi hluphi ngopfu ku pfula account ya kona. Right Vec TV, I'll attach the links for you in the description box so that you can easily access them. So lexi landzelaka i trailer ya xitori xi vulavulaka hi xona Mafanato. Ya rito ra ti vulavulela Mafanato ta ku ri xa Xitsonga. So hi leyi trailer xo tiphineni hi yona. Most amazing gift for you guys. We're gonna be on a yacht. It's gonna be a surprise, but